ner malaka nyam kana diala kontin barwanya lingwasme ka Nuer online TV channel anda manduni chan kwasnya ka malaya nung rwai gwasme bana rwacha katin kona lat karodian. Leran nyam bana rwai ka kwide manana toka fangak. Riktin kontin je ka nekon ke Nuer kon ka fangak ke rikti dit te gorgwech te goro de ngach. Murai kone la kume kirmi yadit jene kontin te ka fangak cheka gagrar lo chi yi humanitarian chicken shupka ka shit ka loga dan la top ka mulat kono lwakana of course ka kor gwadan paiwe awachi kume kirmi yadit chikan loki kana top kamnetin kontin la gad tiani kana kanetin konte washiwa gwadan tikatin kende ni SSPDF duno wakane de tot chicken ate one so na menta man tuwa ka fangak chari ko fangak kwaje ignore ik diala kona tuwaktin chi taram dir ka mandaran le rodan tama jan mi kwala gurno de lwagdara ben ka chigi humanitarian de ka lawno de cooperate by the way ji humanitarian chicken ate te tetka kirma yadi no we mon ke leo lanete kon lwakana kit la lwak chicken dir ke kume merwich alalla dien o order mi chabene o ya lwaknetin kon shuch beken jien beken ko lwak telo ine ti ke jitara no chaler no ka tele ke jitara ke ji humanitarian jen mu kuina nena tema ku MSF Medicine Sans Frontier ko leden aware lwagana ka wal lwagana ka kwana shamka kene NGO nin kokien dungme ken teka hander kirme yadi den tema de kono chulara no chana de lwag de na chu but ken ku cooperate ke power mishibe ka kuma South Sudan be winitin konte la ji international community ano michi kan ngaje no shu na bikan ga jagan winimi jen do bdana ku cooperate ke je mishi jen che chana chu je long no wal duno man kula to gene antem murai kon wala ka block kan ite kontin la ji humanitarian mi kan wijen kan wokan waku kan top no wokan kam ne kontin la nuare especially ka fangak no chikan no kono de kwandara shu gwa dana tene kontin la nuare but when shuba of course kan ite kontin la ji government ji kuma kirma yadit shubkaten but riga ran to wata mare duaran murai kon enta ka fangak ka jo dana shalat wonene shi jen ronan yam eno bina bigi chuj ka kor gom no bar jenwar chi chuj longten rundi yalati shuy na tele kwan tele puti go ngai kono no manu duoba ka tele let latke ka ngai kono no ti diala kontin shuy na la karel ka misha tuogon wala tar che de la tuog nyok especially nyoch che diden tama ka jan gwasme magoro ne kon gor ka lwak so chinwar kon chicken benefit ka kuma South Sudan murai kon ka tok chicken benefit ka oil ke ka det teram ku benefit katin kon lat karodian so na murai kon na me riek mugoro de gwich ka de ngaje ne kon diala no shoje shuj ka kon chonyum bej ne kon tin cham kan ke dio je kuyen ka ke gwata kon tin tegatin dio je kuyen kan shuj kana long so kan shuj kana longor kan dupti mode ka lwaka ja ko kantin cham kan ka anta mala kan kula sham ne men shal ke yil ngayen twal mala pidier kan la kan de kan kula shamone kan yel bi kan ka kula kolek yo mishi ngwana yo ba kula nyo wa hol nyo ke wa ko ba kula cham kan kula la konana kan o rech ka ya nyok bo jegrej bone beje bo ka jan tame me shang me bej okay de ko larno chi shang mo gwan shang dan shang ne kon kaja kon shush kon but choy dan de ko larno to ko kon ko mi ko kon ite te kamat by the way de je mal kap chong lo ngam shit kana mene che de we won yam but ko kon ite mo shi dier karodan so we don't care so chana tournament menen kel kos gor jano de yen tournament yen tournament yen me kane kontin kwa yele kwa gale kolek kan twala year titi tin shwal ke lilis yom cha kula kolek yo kan bukule la kono na jen do bran ku ne kon ku le savai ke je mi jen guyena so ne kon chushke
chojen chwale cho chi cho lora bang so mi ran gwi jeno ne kon chu wal chiken chu ma bi nga jeno chu na ko kon kwala je kan no mon menen yanam kwala ko lekre yer yo gwad dan ndong cha ga je ba ko lat gwaskel no ba kon ba ko jeksen so na me ame bej de yen gor no de yen nga jeno mo ne kon gor ka lwak no ka ngai kon no kum kim ya di cha kon bu men lwak me dong jen me mo ko ji humanitarian ko la block jamo lo lokano de ne kon la no de kan te kam je kan ke me sham kana jana chwal ke tiel na mo ko kuma la na til pan mi ra me cha nok bene to be ke til ko nge je no ne to cha je nok ba ni min me de la do ni ke queen and to no der ka yoch ke do be der gwi ke jamo ma be di lat ajendan en le rode gwaza me temro din mugora de nyok me nyok ye kel ke kuma SPLIO no kuma SPLIO according to information dana che je gwaza mo waken chicken take fundraising de na money wallet kene dio jelet kana rar chira mi kene de kula collect na yo ko dong de na de ka lwaka ken wala ngutuogo jan kan ko ngaji batiken ka fundraising so minyut kono de kuma SPLIO ngude teka kana liu so tidin watikatin ne de kontin ngut ke muram ke nying nuare ko de nuare de kan jal kel de nuare kan ngaje no ne ge dane shan ka shabia luar so na me emititin tama so biya ngaje na mone gorje no chinarin bulwar ke support ke kuma SPLIO binarodien dil kabla kel ba chingten kontin choy ko kon ba ka address ne ideal so chika fundraising mo kana lat dong tem gor kan obi kan lat ke je dong de kana de kan kalwak kim gor kan mo de kan lat special no lwak na bon shio chika na chika lwak kuma SPLIO lwak na ba lwak dien chika na nyot ke chika na le na no lwak ne yenena ko ngai kon no rik ngwan ke ka kan ba kwa target bane so na me mritin ala loin Dr. Riek Machar ka jawrana inshallah Dr. Machar ba je dilu nyala tok chere mangai kondi ale ba loin de ngode gore tungwan long ka jom inshallah mu gore no de nywa ye kel gwasme shala no mu te chikir ma yadit cha Dr. Riek Machar jajalun ka kan identity ba kir ma yadit ba je sanction ye international community kana mo it will not look good ke kir ma yadit so ntama tina ka arjen ko de ne konti la jingone de kan de ala konen gor ka de kan kamal tuk de kan Dr. Machar de kan nang re lok ki de jalun ko mi chana ngwa lok ba tin konten la charges ne ke duere kono ci duertin de je kule chai ke ba ko lat bad mitele duer immediately shire mangai konen o shala no wala no tele duer mitegaja bad gor ko ba kuma ba ya kapchon ko che bo woni am ka kuin kware ajen dob dan lel ki ko plan che ko la na wal che nyoko le nintama ko logo jeno ba kuin kware ki election ba jalat jenta dan den duno Dr. Machar ba je de luin ko kor gwasen be an ban nyo je gale rodien chuje pero jeno jen bi nyonas ko ken bi atka mal baba